Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika bidasubirwaho cyagiranye amasezerano n'u Rwanda aho amabuye y'agaciro aturuka mu Rwanda by'umwihariko tungsten ikorwamo ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare yaba amamisire ndetse n'ibindi bitandukanye bikoreshwa by'umwihariko mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ibindi bitandukanye u Rwanda ruzajya rusupplyinga Leta z'Ubumwe za Amerika rugurisha Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye muri iyi nkuru. Mwumve neza isoko y'iyi nkuru nuyumva kugeza uyirangije uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe. Reka mbagezeho rero iyi nkuru yose uko yakabaye. Ikirombe n'uruganda rutunganya amabuye y'agaciro cya Nyakabingo mu karere ka Rulindo intara y'Amajyaruguru cyashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bicukura tungsten. U Rwanda ruciye agahigo nyuma y'uko ikigo cyazobereye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro Trinity Metals Group gitangiriye gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro muri Nyakabingo kuva mu mwaka wa 2022. Trinity Metals Group yazamuye umusaruro uva muri Nyakabingo wikuba inshuro 3 aho wageze kuri toni zirenga 1200 z'umwimerere wa tungsten yo ku rwego rwo hejuru ku mwaka. Binyuze mu kigo Techmet gifite icyicaro i Dublin muri Ireland ndetse n'urwego rwa Amerika rushinzwe imari n'ubucuruzi, iki kirombe cyatangiye kohereza tungsten ku kigo cyitwa Global Tungsten and Powders giherereye muri Pennsylvania muri Nzeri ishize. Ibi byanyuze mu masezerano y'igihe kirambye. Umuyobozi wa Trinity Sean McCormick yabwiye ikinyamakuru Financial Times ko u Rwanda ubu rwinjiye mu buryo butaziguye mu gutanga umusanzu mu ruhererekane rw'ibikoresho by'ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika. Tungsten ikorwamo ibikoresho binyuranye bya ngombwa mu buvuzi, mu bucukuzi ubwabwo, kuko itanga ibyuma bikomeye cyane muri za mudasobwa n'ahandi. By'umwihariko ariko mu bya gisirikare ikoreshwa mu gukora indege na za misile, gukora amasasu ahangara ibikoresho bidatoborwa n'isasu bulletproofs ndetse n'ibikoresho bikingira urumuri rukaze radiation shielding. Muri ubu bucuruzi hari ababona ko Washington ishaka guhangana n'Ubushinwa bwihariye isoko rya tungsten ku kigero cya 80% kubibaza iby'ubuziranenge n'umucyo muri ubu bucuruzi. Trinity ibasubiza ko ikurikiza uburyo bukomeye bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye, ikagenzura buri mufuka w'amabuye kuva ku kirombe kugera ku muguzi wa nyuma, ikanirinda kugura ku bacukuzi b'amagendu. Ibi bisubiza ibirego bihora bicacara bishinja u Rwanda kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko ibi ari ibirego bizanwa na Kongo yaraniwe kurangiza amakimbirane yamunze igihugu cyane cyane mu burasirazuba ndetse na ruswa yamamaye mu rwego rw'ubucukuzi muri kiriya gihugu. Niyo mpamvu abafite amabuye y'agaciro mu nshingano zabo mu Rwanda basubiza abazana ibi birego ko ababishaka baza bakabageza ku birombe by'igihugu bivamo amabuye y'agaciro bakabara inkuru itarimo impimbano. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gaze avuga ko u Rwanda rwiyubatse cyane haba mu bucukuzi ndetse no mu bugenzuzi bw'amabuye y'agaciro. Nyuma y'ibyo byose ariko Amerika kugura amabuye y'agaciro mu Rwanda ni inkuru ikomeye. Iki gihugu cyashyizeho amategeko n'amabwiriza akomeye agenzura inkomoko y'amabuye y'agaciro kugira ngo harebwe neza ko ava mu Rwanda koko. Ibyo bigaragaza neza ko inkuru ivuga ko u Rwanda rwohereza mu mahanga amabuye yaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite ishingiro, kuko isoko rya Amerika ryemera gusa amabuye afite inkomoko igaragara kandi yemejwe n'ubugenzuzi bukomeye. Hagati aho umuyobozi wa Trinity Metals Group avuga ko ikigo cye gikeneye miliyari 60 z'amadolari yo kubaka uruganda rutunganya tungsten, bikaba bijyanye n'intego u Rwanda rufite yo kuba igicumbi cy'inyongeragaciro ku mabuye y'agaciro mu karere. Nk'umuhuza mu biganiro bigamije iterambere ry'amahoro arambye n'ubukungu butajegajega hagati y'u Rwanda na Kongo, Leta zunze ubumwe za Amerika zashyize ingingo y'ubufatanye mu bukungu n'amasezerano y'ishoramari afite agaciro ka miliyari z'amadolari. Ibi bizafasha kuzamura icyizere
cy'uko hashyirwaho ubucuruzi bwemewe bw'amabuye y'agaciro bwambukiranya imipaka. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uburyo u Rwanda rukomeje kwesa imihigo, uburyo u Rwanda rukomeje kuba igicumbi cy'amabuye y'agaciro ku rwego rw'isi, nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika zo zamaze guhitamo gukorana n'u Rwanda mu buryo budasubirwaho, by'umwihariko muri uyu musaro wa tungsten, aho ukoreshwa mu bikoresho bitandukanye bya gisirikare ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye biba bikomeye cyane kubera umusaruro u Rwanda rutanga, kandi umusaruro wagenzuwe neza bikuraho ibinyoma bya Chilombo na Sebarundi, aho bakomeje kugenda babeshya cyane ku nkomoko y'amabuye y'agaciro, ndetse n'aba Patrick Muyaya kwamba ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiye ku mabuye y'agaciro, ndetse n'abagenzi babo mu Bubiligi ba Maxime Prevo aho bakomeje bavuga ko u Rwanda rwiba amabuye ya Kongo, mu gihe Perezida Paul Kagame yavuze ati ariko ayo mabuye y'agaciro adakiza ba nyirayo, ni gute ngewe bavuga ko najya kuyiba akaba ari nge akiza? Nk'uko mubyumva rero, u Rwanda ni rumwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro, usibye tungsten u Rwanda rufite amabuye nka koruta ifite ubuziranenge bwa mbere muri Afurika ndetse no ku isi, kabiri ku buziranenge buhambaye nk'uko byatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bikaba ari ibintu rero bizamurira agaciro u Rwanda, bikaba ari ibintu bituma u Rwanda rukomeza kuba intangarugero ku rwego rw'isi ndetse n'amahanga, by'umwihariko izo leta z'ubumwe za Amerika zikaza kwiyambaza u Rwanda mu mabuye y'agaciro bajya bakoreshamo ibikoresho byabo. Leta z'ubumwe za Amerika rero zikomeje kuba zajyana amasezerano n'u Rwanda mu buryo bugiye butandukanye bw'amabuye y'agaciro, bikaba ari byo bituma rero iyi Trinity Company ariyo igiye noneho kubaka uruganda ruhambaye muri aya masezerano u Rwanda ruri gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo amabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azajya aca mu gihugu cy'u Rwanda, abanze azamurirwa agaciro, ubundi agurishwe yazamuye agaciro, aho gufata ibyo twakwita nka raw materials akaba arizo twohereza, ahubwo twajyana produit ifite ikigero runaka cya pourcentage zo kuba zatunganyije, aho kugira ngo duhendwe ahubwo twahenda, nk'uko u Rwanda rwakomeje kugenda rubigira iturufu ikomeye cyane, ndetse rukora iyo bwabaga kugira ngo ibikoresho yaba amabuye y'agaciro yaba izi zijyanye n'amakawa, ibyayi ndetse n'ibindi byose u Rwanda rukora, ruhinga cyangwa rucukura, bikaba byava mu Rwanda byazamuriwe agaciro, aho kuva mu Rwanda ari raw materials cyangwa bikiri ku kigero cya mbere cyo kuba bikimara gusarurwa cyangwa bikimara gucukurwa bikagenda bitaratunganywa. U Rwanda rero yaba zahabu, yaba diamant ndetse n'andi mabuye atandukanye nka cobalt aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane azajya aca mu Rwanda mu buryo buhambaye, akagenda afite agaciro ko ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero bizazamurira u Rwanda agaciro, u Rwanda rube ikigega cy'amabuye y'agaciro ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye ndabakunda cyane.